reka sinsubira mu yo bavuze dushatse kubabwira butoto mu magambo make kandi buri umuntu azabyagwa n'umuryango umukecuru yabyaye butoto arakura arashaka afite abavandimwe musabwa ndetse n'abandi n'abashikibe akagira n'umugore ariko kandi butoto buriya mwarimu muzi ariko natwe twari tumuzi mu buryo bukomeye kuriya pasiteri Ndabaramiye butoto yari muramu we ashobora kuba nyine bari bafitanye ubwo busabane muramu wiwe kandi bakaje inama bakagendera ariko nkatwe twabanye cyane ni nkatwe tumuzi twabanye ku karago twabanye tugenda mu buzima bwose turamuzi cyane tubahaye pole umuryango mwese w'abasegege mwihangane umuryango w'abapfizi community y'abanyamurenge ndetse n'ishami yabarizwamo ry'abanyamasengesho habaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri hari umunsi wo ku cyumweru ku itariki 2 butoto arambwira ngo icumweru cyakurikiye ico yagiye nanagiye mu ivuga butumwa Gidurayi arampamagara arambwira ngo akeneye kuko tuzabonana ngo twaganira ngo afite ikiganiro tuzaganira ndamubwira ngo sawa tuzabonana hagiye kuba ku cyumweru turabonana nawe turatarama arambwira ngo sintaha tutabonanye noneho kurya turangije igitaramo kubera ko twegeranye na n'itorero rya Rehoboti kwa Reverence y'Imana urabona basigaye basegerera patanisho barangiza igitaramo mbere yacu ngo barangize twe tugitaramye abayumbe babo bahita baza mu rusengero rwacu twama dukomeza igitaramo ngo dukomeze igitaramo sinaba nkibonanye nawe ngo ngere mu rugo arampamagara arambwira ati natashe mbere yawe ngerara kuri station Masimba ndagutegereza ngo uze tubonane rero tuzobonana ejo ni sawa habaye uwo munsi wo kuwa mbere ku itariki 3 ka saa 9 nza gusanga butoto yanyoherereje audio ambwira amagambo menshi iyo audio ndayifite arambwira ngo yagize ishaka ngo riramurenga ngo yarasiga aryama ntasinzire ngo yaryama nijoro ngakabura ibitotsi tinoneka nico nari gushakira ndagusezeye ngiye iwacu kandi ishobora kuzagaruka tukabonana yakoresheje terimi ivuga ngo uri mwengu ngo ni kwizimera tishobora kuzagaruka tukabonana cyangwa se singaruki ariko mugende muzaba bagabo twarabanye twakoranye mu Imana abana banje ntibakaburare umugore wanje ntibakamusore mu nzu agenda ambwira bene amagambo menshi ngo arangize ahita ava ku murongo ndagerageza guhamagara telefone ngo ndebe ko yoba mu mugi byibura ngende tubonane biranga pe ngo ndangize ndavuga tuwacu kera yagiye byarangiye hanyuma ndashimira Imana ko butoto yabaye ntwari akagenda akagera ruguru yigeze kutubwira abayobozi barabyibuka dutaramye iwacu aravuga ngo yasenze Imana ngo azashingurwe kuri ya misozi y'umurenge kandi aratubwira ngo nzambona kuko ngo nzashingurwa kuri ya misozi y'umurenge yabivugiye mu gitaramo buriya yariko dusezera no kubera umunezero w'igitaramo ntitubimenye ariko iryo jambo yararivuze ndashimira Imana ko butoto ashinguye ku misozi y'umurenge Bwana sibe sana uko yabyifujije ubwo mperuke mu Rwanda narababwiye ejo bundi ise wa Christophe Nabi Apostle yabwiye abana barwaye arababwira ngo bamujane ruguru azashingurwe ruguru baguma kwanga arababwira ngo mwaranze kunzamura ningwa hano mukampamba hano ngo ababwira ijambo rikomeye muzi ukuri murabona igihe yitavye Imana hari Kigali hari muri situation ikomeye ariko kubera ko ise yari yarababwiye mbere ngo bamujane kuri ya misozi baje kubishakisha uburyo bwose baramujana mu buryo bugoye ariko yasize ababwiye ngo ntibakamushingure hariya ndashimira Imana ko na butoto nawe ivyo yifuje n'ivyo yagambiriye akavanga azashingwe kuri ya misozi shimira Imana kuko Imana yabikoze Bwana sife sana nja gusoza butoto niwe mu buhungu nabonye butoto namuruta twagaza tujana iyo abantu basengana uzugira ngo none murangana ariko ndamuruta mu myaka ndamuruta nagaza ngera n'igihe kimwe kamuhinduka nkamubwira ati muzamumenya ko mbaruta niko nagaza mbabwira na bamitera nabamuhorana
kababwira ati ko turakuze muzamugera aho mwumve impanuro yacu uko niko kuri. Amen. Butoto yagiraga ibyishimo, mora nabivuze, niwe muhungu nabonye bagiraga ibyishimo mu gitaramo. Butoto yagaza yishima mu gitaramo, yagiraga ibyishimo kakujya kwa transfer, yishima mu gitaramo nango mukishima. Habe niyo wowe udafite ibyishimo, ariko Butoto yagaza yishima yagiraga ukuntu yagaza mwagaza munezerwa, ukabona aragusimbiye akagufata mu bituga akagucuguta, ukumva urishimye utari ufite wenda n'umunezero mwinshi, ukumva urishimye. Yagiraga ibyishimo byo mu nzu y'Imana, agasubira akagira ibyishimo bisanzwe. Butoto yakundaga guseka. Aline yabimbwiyeho mu gitondo, bari mu gitondo muri audio yarategereye. Butoto yagiraga na morali niko novuga, mwicaye ahantu mwicaye, yagiraga igipinda, agatera igipinda, akabasetsa, akagira ugwenya mu gaseka, akagenda yigana, yarazi kwigana, akigana abantu, agasubira mu bantu, akagira gute mu gaseka, akabasetsa cyane. Ico kintu Butoto yarakigiraga, ni umugabo w'Imana. Hanyuma Butoto mu buryo bujanye n'abayumbe b'akarere ka Kayore, niwe mugabo n'abandi bari hano benshi, ariko mu bahari bose Butoto yari yaritangiye kino gitaramo cya kabiri. Butoto yaragiye areka akazi kiwe, aravuga ngo uriya munsi wo kwa kabiri sinosiba kabiri. Twese abari hano benshi abonzi, hari abantu uganzi nije ubayoboye, hari abantu uzi hano bataza bapagasa na kabiri, batazakora na kabiri kubera kira gitaramo tugira cya kabiri. Muri abo bitangiye kabiri Butoto yarabarimo. Butoto yari yaritangiye kira gitaramo, aravuga ngo nta munsi numwe azasiba igitaramo cya kabiri. Butoto twarabanye abinkora mutima, abo mumambure mwiza, aba mbese umujanama mwiza. Butoto Imana imwakire mu bayo, tuzahora tumwibuka. Ikindi congeyeho, Butoto yari umujanama mwiza. Butoto niwe mugabo twicaranaga n'abandi, twicara agatanga ibitekerezo by'umurimo w'Imana, agatanga ibitekerezo, ndetse yagiraga ikintu cyo kugayana, akagaya nk'abandi bantu. Nimba umuntu adatarama ukabona Butoto arasa n'umugaye, akakunda gukoresha ijambo tariko nk'umuntu wahamagawe mu murimo, akavuga tariko twopagasa tugashakisha amafaranga, tukibagwa kuko twanahamagawe mu murimo w'Imana tugasenga. Musukuri aritanga cyane kandi akaduheza inama nziza, agakora imirimo y'Imana. Yarataramye muri aka karere Butoto ntako atagize pe, kubera kumukunda nakundaga Butoto. Ntaho nogiye gutarama ngo ndeke kujana na Butoto. Nagaza muhamagana kamubwira ngo mfite igitaramo Kasarani, mfiteyo swatu butumire tuzagende, akambwira ati namahoro, tukagenda. Twaba tudafite n'itiki tugeza Kasarani tukayikaba, babwije ukuri kw'Imana, tukagenda tukaja gutarama, tugataramana nawe, kubera kuko nari mukunda. Ntiyagiraga mengi Butoto, ntiyagiraga amaryaga mahimba, yari umugabo nyine ubona ugise. Hari abantu bazagira n'utundi ugasanga umuntu afite utundi bene utwo, ariko Butoto mu by'ukuri yagiraga ije. Niyakoshe Butoto yagazama kubwira ngo mbabarira, nakoze amakosa. Yari umugabo w'Imana. Semere haleluya. Nanje niwe mugabo nari nizeye, ntatinyaga no kubwira iyo nokora nikosa. Nari nizeye Butoto, nagaza nkamubwira ngo Buto, nakoze ikosa, swate natonganye n'umugore. Kamubwira ngo Buto, sinza ntongana nawe ukosa kubera nico ntazeru. Nari mwize kwizera umuntu nkamubwira ikintu cyanje. Niwo mugabo nagaza mubwira amakosa yanje, naba nakoze amakosa nkabona wenda ibintu ntibimeze neza, ngahamagara Butoto kamubwira ati papa umbabarire kubera ko tugiye gutarama, narakaye mu rugo, cyangwa se sinakoze ibintu neza, cyangwa se sinakiranutse muri ubu buryo haba mu murimo w'Imana n'ibindi, nkamubwira ngo mbabarira. Kandi nawe nuko twari tumeze, nawe yagazambwira ibiri ku mutima, akaniregaho kandi akambwira ikiri ku mutima, umurimo ugakomeza. Rero bavandimwe, twabuze intwari ikomeye, twabuze umuntu ukomeye, tuzahora tumwibuka Butoto, tuzava mu mitima yacu, kandi muzi ukuri kose turi kumwe, haba mu masengesho haba no mu bindi bikorwa. Butoto tuzahora tumwibuka, n'intwari y'Imana ntabwo tuzamwibagirwa. Abayumbe b'akarere muhumure, n'ukuri inshuti zanje muhumure, mukomere. Twabuze inkingi ikomeye, ariko kandi Butoto tuzamusanga ahari, aradutegereje.
tuzamusanga, dukomeze dukiranukira Imana, dutaramira Imana. Butoto tuzamusanga. Nawe wifuze gukora neza kugira ngo umunsi wahamishijwe muganura w'abasaza tuzakuvuge nk'uko tuvuga Butoto. Amen. Butoto yakoze umurimo w'Imana muri Horebu, aho abarizwa mu rusengero, arasubira kandi araganduka mu karere, agaragaza ubwitange mu karere, mu kiyumbe cyose muri rusange. Butoto agaragaza ubutwari. Umuntu yokora umurimo mu rusengero rwabo, ariko mu buryo rusange ugasanga yabaye mutegaje ntakore. Ariko Butoto nico twamukundiraga, tiyagiye ngo harobere mu rusengero rwabo gusa ngo yamaje muri Horebu baceceke. Yaragandutse amenya kubana n'abandi no gutaramana n'abandi, akorana n'abandi iriya mu rwego rw'abayimbe b'akarere. Turamuhamije nk'intwari, tumuhamije nk'inshuti, tumuhamije imbere yanyu n'imbere y'Imana, kuko Butoto yari umukristo. Imana imuhe urukundo ridashira. Duhaye umuryango w'abasegege natwe turimwo, uwo Butoto yavutsemwo, tubahaye mpore. Duhaye umuryango wo kwa sebukwe aribo bapfizi, nawo tuhaye mpore ngo mukomere. Duhaye umuryango w'abarundi aribo ba nyirarume, nabo tubahaye mpore, na kominote yose y'abanyamurenge. Ko turasuraga kuvuga ibyo twavuze kare tukabisubiramwo. Tugiye kuvuga hejuru ya Butoto. Butoto yari murumuna wacu. Butoto yaragize imyaka 14 yubatse. Yubatse muri 2011. Ngira ngo ni imyaka 14 nico gihe yashatse. None Butoto arangije muri 2025. Ariko iyo myaka yose Butoto yari mutoya cyane kuri twebwe. Kuriya yari muremure ga mwabonaga, ariko yari umwana. Yari mutoya cyane Butoto. Ariko yabaye umugabo kera. Butoto yari intwari. Ku Butoto kumwari ko mubona asubirayo, iriya tukiri mu gihugu, abatwa bigeze kugumuka bakaza bagenda, noneho bashaka nko kugira ngo aribo bihahaza, bakadutega, bakatunyaga, bakatwiba, bakagira gute, kandi ari abatwa. Ariko Butoto bagiye kubatera, abasore baravugana, baje inama. Butoto abo wa mbere baragenda baja gutera abatwa. Nico gihe kandi arakomereka. Bakomeretse ari abana babiri. Ubwo ngubwo tiyasiga ubuzima, arataha, turamuvurisha, arakira. Nanone Butoto ntiyabitinya, wavuga teme isasu ikintu kitoroshe reka ndeke. Ariko nanone kubaga intwari, araguma ibyo bintu abintwari. Ejo numvise babishaka nyine wa munsi bashaka kubivuga. Inkuba kandi nayo murabizi, nayo niyoga ni mukuru urusasu, nayo iramukubita. Ariko Butoto ntiyasiga ubuzima. Butoto arongera ava hano
ava hano kandi twarahunze babatwa n'abandi, ava hano asubirayo, arongera kandi Butoto ageze iriya arongera kandi arasora agaruka. Timwumva iyo bahati yose, arongera aragaruka. Iminsi yari amaze ahangaha ndango si myinshi, ejo bundi arasora kandi aragenda. Abayumbe usore nasanze abayumbe mugirana ibanga. Butoto ntiyabwiye nyina uyu nguyu, ntiyabwiye na Musabwa, ntiyatubwiye natwe, ariko gurumva ntiwumva kuko yaciye abwira Paturo, koga ni kwa gusenganaga, abwira Paturo aramubwira ati yewe ngaho, kandi numvise yaragusezeye kandi ga ntiyanavuze. Erega umuntu kurya umuntu azarangiza mukabona kubona igari giwe nyine kuko yari kwabasezera, kurya yari yakubwiye igari giwe, yaragusezeye yarakubwira ati kereye umuntu akubwiye ngo ndebera abana, ese ko hari ikindi kiba gisigaye? Kuza wibaza ati se kwambwiye ngo murebera abana ni gute? Uko yari yasezeye. Ariko Butoto icyo tuvuga yari umukiranutse. Butoto nari ntarabona arakara, njyewe nza ndakara, ariko Butoto nari ntarabona Butoto arakara. Butoto yari yaga. Butoto yari murumuna wacu wubaha, kandi Butoto yari umukirisitu. Muryango mwihangane. Horebu namwe mwatakaje umugabo, yari umugabo yagiraga ibyishimo mu rusengero. Ariko icyo tugiye kubabwira mwagize neza. Erega inza numva usanga ndamona kumbuga bagomba kwandika ngo amacako ntayahaba, nta macakubiri mufite. Ikibereka nuko ibintu mwakoze mwese nuko ngo barya abandi ntibarimo, mwagize neza. Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Mwagize neza, mwagize neza, twanezerewe. Imana izabaheza umugisha. Mukivi mwashigikiye runo rugo rwa Butoto, Imana izabaheza umugisha. Tumwifurije iruhuko ry'abera.